Hello everyone. Tuni in hichi video ahin. The Green Mile to sim anangai kho mute. A movie hi lung sit om le azingen. Hezi chun na vet kha lo laya hi le ana ve in. A movie ki patin America gama milham ho gen theita an khusa layu le na to na di ane ki chu tho layu win Paul kiti pa hi Lozania prison a gat in ani pangin a hi. Hichi zel ahin thadinga ki koi ho om na ding jong ane omin. Hichu The Green Mile ani kiti. Paul chu thadia ki hen ho veng kolin ane pangin a hi zunbu nat na anez in ato na muna again thei le zingen nat thu ol na lo ki mat lawin ane jing zi in zun tha zong ha asal he zi e ato khom pi ho chu mi he pi thim ta angan a hiwin hin la parsi ki ti pa hi ato khom pi ho la akisa eng the zingen a in ko te bol theina zal le sum ta ha da to mun hi amu a hi zin adon mo hen prisoner ho jang gan cha bolin a senior ho jang zana anei pun a hi nilha khat parsi in death row a koiding in tul that zone coffee ki tipa hi ahin kai pain zu a koidi bangin mi pa chu a bol jing tan mi thi a hong ye tin ahin sam phei tan hi le guards dang ho chu alung hi mol he jing tawe tul that pa chu guards so to te ding in sai pi a bang jing in hin la guards so thu in anung in thip chan in au me chule mi hi ti pi chun zan ting le lai nei tha pi hi un muthim ka ki cha e tia a sei ji chun God so chu alung dong le uwe chule kidang ta in akhut ahin thangin Paul chu chibai abolin a hi God son jong itidana hiti mi chon nem khat chu hilai hong gei thei hamtin alung dong le uwe Paul in jong zon chung thu a khula a hi le anachi sa thama sa jep chun numai chapang ni hi akichip na hona pat ane hol mo tawin numai te ni pa in jong acha te ni lo chu a het pha nin khumi te iza ham to ki thu in ane hol tawe a hol na wa zone in numai te ni lung chu a khuda ane tu in ka kitia aka chu agamudo tawe hiji chun zone chun numai te ni apui manga atha hedin ango tawin chule thimo a chan sa ovin thading in thutan lhana ane nei tawe Paulin pamlanga prison warden pu Hell Morris aga kimu pi en Hell in Paul's a parsi chu lungbu kimlo ho ki koi namuna to mon amu in transfer ding a hitai tia asai pi le Paul chu akepa the e azi chu parsi chan hi a khop le jingo a hitai warden pa in jong Paul's a azinu thu asai pi en warden pa zinu Melinda hin brain tumor anais in angol bangin aum tan athiding kun cha uma a hitai heji chon warden pa hi alungim le en bor theila ima anei pun a hi zan a Paul azinu to aki haulim pan in prisoner tha pa zon chung thu chu asai pi in a hi nikhat gat hola a Brutus kitipan zu cha khat a thai le le a hin muin ama hon jong mat di agut ule store room sunga a thai lut do tai thil ke koi ho ane pet si khan te tin aki cha oven heji chon room sung chu aso thing oven hin la zu cha chu amu zo ku ve chom khat zawin parsi le guards ni ta en zu cha chu a hin mukit tawin God dang te ni in jong zu cha chu avet nom le honin heji chun ne thei them khat ale tha pi honin a hi chupet in parsi in phot lo changin amol choya chun zu cha chu a hin sek tan prisoner hole aloi te ni chu asaking lap jinge chu in zu cha chu chut li ring in adel le tan a hi le zu cha chu room neu sungo chun ale thai lu kit tai parsi in jong agul te bol bang chun gim ta in zu cha chu hol kinin agol ten wang ima asai pi povin amo ve tho ove chu zo in Paul in hichi su cha khat ji in na to khom pi hole prisoner ho na suling law gametin apho in a hi le parsi in nui si ta in a hin le don bode Paul le guards dang ho za na to monova kuna ka hai sa din hi we tin a ki tai heji chon Paul in jong ale thu nan hitia na hin gi kit po wa hi le ka to mono ka nga lo lo ka bol cha din hi tin asai pi tai scene about in Paul le guards dang hon dan dung zo ya thim mo chang ho tha na dia ki mang electric chair chu agung to movin hichi a mi atha di tingule pun si tu ya ki di kot khat hi alu chunga akoi ji wa electric current alu a pat ata sa a alha ji wa hi pun si hi azaw lawa hi le gan thei ta thidiu azawa a hi le builo hi la execution hi chi thaji a hi zan a hi phat in thadinga ki koi hola a mi khat pa chu alu a hotel pi ovin Zel sunga panin ahin kai da ovin Brutus lam kai na in electric chair chun athat tawin chuzo in parsi in Paul's a akit ding le Brutus khel a ke mi that dinga lam kaya ka panding a hitin a sai tai kadhu sai hi na nukma le na to tha ka mun a ka chi ding a hitai
ahi lawa hi le laimun hi kada ha lo hilding ahi tin asai pi sin aban in zu cha chu thadinga ki koi ho la a del ki ti pa hen anaki manen chule amin chu Mr. Jingles asa e zunau chu apil he azi chun kidang asa en adai he azingen ahi gat honjong ipi su sit nei lo tin akipa na dingin again cha chu akikoi den sa taw ve chuzo in Paul in warden pa aga ki mupi kiden warden pan lungkham ta in jingni khule det ro a mi phalo khat ahin tha diu he tin asai pi e hichipa chu wild bill akitin chule mi thum zen atha ane hi mi gilo le mi hang ta a hi ji in ching thei ta om diu thu asai pi e hichini chun Paul nat na ane kho sit wal ji in again thei le azingen ji jang jong a heta poi god ni ta in mi that pa chu zela ahin puilu hanen while bill chu khohelawa danin aumin hin la god te ni kigin lo panin ahung ki tomin avatan a hi polin jong agul te ni a ki thupi panin akal ka ahin pe kha apin aman jong na asawalen tulaya ki zem den tai god khat pa chu hai something a hitan hin la parsi chu amai san walin aga ki thupi ngam ta bon amo ave tho jing tai chu in brutus ahung lai zalin wild bill chu khohelawin ahung zep hutai chizawin wild bill chu alup na azong lu tawin pol jong na as a aum chu zonin anemu in pol chu akoma akau phain akom ahung nei phanin gang chalin ahin manin azun bu chu ame pi ta na hile apet panin anat na chu adam tai zone in pol nat na chu ama ta sa a akichun sa hi chuzo in akam a panin nat na zo si chu atha do pe pe tai Paulin zong kidang asa awal in thil chan chu ado a hi le zone in ka ki thupi ne he tin adon bonin Paul adam sa zawin ama zong alal walen alupna akizem pe pe tai hichi thil su apat chun Paul zong zone chung thu ahin het benom che ke tan zone lawyer pa aga ki mupi in zone thu chu aga dong tai iti chapang tabang meng thit that khun mi atha thei di ham tia alungyal asai wagin ukil pa in zone in chapang te ni atha a hi tin apang cha hi tai chule aki ho na hona pa na het thei khat chu chapang te ni thilong to animu tha masang a chu zone chu kuima in animu kha alo het zong ani het kha alo a hi azing ni khu in Paul in zone chunga ake pa ve sa nan bread a hin choi pi a hi zone in bread chu zela om khom pi helle Mr. Jingle zong a homin while bill a hop lows in ake phin tan chule Paul chu achil asit den tai chule god dang ho jong azun atha khumji in ni za ham a eng in akisatan a hi god so jong a khop be se pha no ven ni khat chu akan chomovin a god na in room new sunga a khum lut tawwe alang khada del a thiding ni khuzong ahung nai che tan thiding akichat lo wangin azu cha Mr. Jingle hi a thinung le kon awa adtam tin alung kham le jengin a hi hezi chun brutus in alung nup nadin Mr. Jingle hi Florida khupi a ju cha ho so abol na wa kana tha do de he tin athamo ne chom khat zawin wild bill chu aki hen na akun a hen hla do ki tawin hin la puina a hen sim pai ki ta parsi chu aki hen na kom aganai panin a lolin a hen manen akal ka la amai le tan a hi le parsi chu aki chawalen ataka azun a chelo tai parsi chu zum aki sa ji in hi chi thu hi kuima het sa loading in ga so akinop tu ta we hin la del chun athimin anenui sanin hi ji chun chom khat zo a zu cha cha pulanga hong thlai do panen parsi in akeng ko achun achut li pi tai del zong acha thi bangin kap ketin akap tan a hi chupat in zone in zu cha chu hin choi win tin ga ho za sai chu in a hai khum tan a hi le Mr. Jingle chu ahung hing do kit tai mizo silung akidang le azingen chule del zong akipa le azinge del atha diu zan chu ahung thung tan parsi chu execution adia in charge in apan sa tawe por kinep na chu ahi le hi zo ting le mun chu ma ki chun do tan te tia agial ahi del chu mi pi masanga electric chela ataw sa tawin chule parsi in execution chu ahin pantai chupet in bun si chu hena sa in tuya di ko talawin aluchunga akoi tai hezi chon karan ahin la pha no win del cho gen thei tai na pengen ake pe leu sing tai alang khana zone in del gen thei na chu ama ta sa chunga athu hu chu ahong ki mu e a chaina in del ta sa chu mei ahong kung do leu tan gim gen thei ta in ahin hu chu abei tai chu zo in parsi in god hoza pun si chu tuya di ko dilam
kan het lo a hetin a kilep tai Brutus jong hena sa abol a het zin a lung hang valen a mai chang asu pi lo tai chutia a thading phatin polin ahung khamin a hi hichi thil su ji chun Percy chu hunamin agang thai pen a mental institution na anato tha na limuna chu ki chun do ding en thupi anei taw ve chuzo in Paul chu zone komin agachi in a hi le zone in del thu gim na ata sa a achun do wangin a hu do zo ta lo thu asai pi in chule del athi pe na chu Mr Jingle in jong anat na anathu kha z in anazam mangtan a hi nikhat Paul le gat dang hon an ani khom pe novin Paul in warden pa visit agabol na a Melinda nat na anakho sit zia angol banga agamu thu chu asai pi in hezi chun zone chu warden pa ina pui a Melinda chu zensa ding agong taw ve hin la hi chu athim a abolungai a hin aji chu tul that khat a hin pui do chu min amu wa hi le go na pi diu a hi chu in azing in zone pui do na di to gun a hin pan tawin beer glass khana imu sul na do alha ovin while bill chu adon sa tawe chu zo in Percy chu a hen kon bet ovin while bill a koi now room a chun kui makom a asai do theilo na dingin a hen den tawe chu zo in zones a athil bol go do chu asai pi pha nun zone jong athi masang a mi ki thu pi theiding chu athanom le azinge hezi chun ga chon mi pha a hi dan chu a het be ovin hi a hung do pet ovin while bill chu ana khang na lain zone khut chu a hin tu tan a hi le ipizi ham khat in zone chu aki chal he azingen hi pulang ahung pot do phat novin vandalay sit phat ichan ham zawa amuji chun alung akepa ale azingen hi achi naw mun agathun phat novin warden pan mi phalo ho hung a hi sa in meithal a hin ke choi do e polin zong athil bol go do chu asai pi in warden pan tul that khat in mi asu dam theiding chu aging chapon hin la lung sai pumin a in sunga a hin lu sa tawe chu in zone chu Melinda lupna aganayen akam le akam asatu in thil khat azok do pi tan a hi chu pet chun in sung chu akiling la ala in lai jong ahung wa em selen a hi chu zo in zone chu tula athu denin a khutai hin la hi chi a hin zone in nat na chu ata sa apat al ha do zo ta pon a hi Melinda jong dam selen ahung thau de in chule anat zo apat thil chu zo si jong ima a heta poi chu in ahung ding do in zone a hin nai asa muthima ko penin na vain ai hung hu do etin asai pi in chilsu a het lo wangin zone in a hin hu a hu do a hi ti wang a het thein a hi chule a ke pa vet sa nan a hi chu a pi in a hi chu zo in zela a hung kile ke taw ve zel a hung le thon pha no vin Percy chu a tha do taw ve Percy chu lung hang ta a hung po do penin zone in a hin manin a kam sunga na chu a tha lut pi tai chu zo in Percy jong angol bangin aum tan bill ki hen na ko ma achi in a pistol ala do in while bill chu a kap di pe tai chu zo in akama pa nen nat na chu a hung le po do pe tai Paulin ipidia hitabang na bol ham tia zone adole zone in Paul khut atu upi in chupet in numai chapang zone tha ango te ni chu while billin asu si zawa atha a hi dan chu amu sa tai mi that pa dia kisim phat na le hu hing na aum lo di a het pha da zone in tul that pa chu a hin hu ala a hitai chu zo in zel a police hon thil su chu khulchil na ahung nei win Percy chu thudo anei le khu helawa a pha in angol a hitai ati win lungbu kim lo ho ki koina atha do ta ve hi chu lai mun hi anato tha la dimun zong chu ana hi e hi chika in zone athi ni ding ni khu zong ahung nai tan thimon nei lo a hi a het ta ze in Paul zong abana ipi abol de hitam tin a gel tan hi le azinu in zong amaga ki mu pi en lang ipi adayam gadong tan ti ta sai pi sin abadin zone to akimu tu penin zone in Paul za a hin nom ta lo thu a sai pi ka kim vel a mi him zo si gen theina ka thu pi hi ka zo ta poi nomin ka ki chol nom tai tin a sai pi chule a chai na pen ding in movie khat nei ve sen tin a sai pi a thi ding ni khu in zone chu mi pi masanga a hin kai tawin mi hon lung hang ta in anave evin tul that pa chapang su si pa ati win a hang tawe hin la gat son mi likai pumin ave ovin Paul in amai pon aga khu go da hi le zone muthim ka ki cha e nei khu hi in tin asaye a chai na in mon nei lo pa chu electric current a chop sa ovin he chia chun zone chu athitan hi sin aban in Paul chu anati asitan
ti si ho akoi nawa mi tamta to ane khom ta e ti si ho chu anung ama he ta lo zi ovin koima pulang po do di aphal pu men hin la pol chu mungam lata jingka si working achi zi in neu khada hin thil khat aga ve zi e nilha khat tv avet dule hichi movie chu zone in athi di kuna anavet chu ana hi e chu in masang lai thu chu ahin le gyal do kinin chu zo in om khompi alen kitinuza agatawin athu sim chu asai pin a hi zone thi zo apa da mi ki thana avet zo lo phat win amale det ro a ga dang ho cho munsum a transfer ki bolu a hi tai chu zo in agul nu ilen to gam a in new achun ahung hana a hi le asunga chun ju cha khat ane akimu e hi chu Mr. Jingles ane hi in a hi del thi pena zone power new khat ana chan kha azia tu chana hi hingna lai ana hi hitabang ma chu Paul Jong kumza lage ana hi a hitai chapang te ni thatpa a het nadia Paul in zone khut atham peta power new khat ama chunga zong ana ki chun sia tu chan hi hingna lai ana hi dan a hi Paul in azinu le acha te zo si zong athi amu a avui a hitai mona nei lo mi khat ana thi sa azia punishment danin akila in a hi sin a chaina pen in agol nu ilen chu ana ticket tai Paul in zong angai lut agol nu chu ana vui kit tan hi hichi a hin athusim ahong ki chai tai